Ditherisano tsa Russia naheng ya Ukraine ke enngwe ya taba e ileng ya itlhoma pele nakong ya Mopresidente Cyril Ramaphosa a neng a araba dipotso parlamenteng. O boleletse ditho tsa parlamente hore Afrika Borwa e batla tharollo ya kgotso. The composition of the UN Security Council in particular does not reflect the realities of the prevailing global landscape. That a continent of 1.3 billion people does not have a significant voice in the United Nations Security Council is something of great concern. Empa le ditaba tsa lehae e leng tsa letsatsi le letsatsi di bile tsa hlahella mo ditho di neng di batla hore mmuso o tle ka maano a ho sireletsa maAfrika Borwa a kojwana di mahetleng kgahlano le ditheko tse hodimo tsa dijo le petrole. We are deeply concerned about the continued rises in prices, particularly arising from the conflict that is ensuing between Russia and the Ukraine. Mopresidente o boetse a bua ka taba ya Eskom le ho kgaolwa kgafekgafetsa ha phepelo ya motlakase. We used to have the cheapest energy in the world, and that is why we were able to set up smelters both in Mozambique and in our own country. It is not the deliberateness or the intention of Eskom to be embarking on load shedding. It is how they manage the system. It is a very complex system, very delicate, that one company holds the energy fortunes of the country in its hands. Karabong ya hae Mopresidente ha ana arabela potso ya moetapele wa EFF ene ile mabapi le letona la sepolesa teng wa rabetse tjena. Minister, Kiri Minister, our Minister, when I'm a lema. Baraku Kenyobe Minister. No, Malema does not want to be a minister of opposition. If not, I'm a president. So, but all I can say is that, Honorable Malema, I've heard what you have said, but I fear for all. Mopresidente o ipileditse ho baetapele ba mekga dipolotiki ho thusa mmuso ho kgothaletsa batho ho entela COVID-19.